penlim ke England ya ke Panama da argol lanot. Larang ipai ke jingi lekai ke pakadu jengka group stage kata bay lekai management step kibadai kiri kibadon ha ke group L kata ke England Persia ke Panama penlim ke England ke Panama da argol lanot. Kadba ke Croatia Persia ke gahana pat penlim ke Croatia ke gahana da argol laway. Henry larang ipai pada ke jingi lekai jong kiri kibadon ha ke group ke kata ke Colombia Persia ke Portugal kane ke jingi lekai kalakun no da ke jingi kaj damar not gol. Pat ke DR kanggo Persia ke Uzbekistan pat penlim ke DR kanggo ya ke Uzbekistan dalai gol laway. Pat ke England lengba kane ke 6 job ha ke jingi lekai Persia ke Panama management step ke England kalapoi hakli ke mi yakin pon jong kiri na ke group L kumta ke England kane kun Persia ya ke DR kanggo hakarau ke belai puar. Kadba ke Colombia pat lengba ke 6 yakat ha ke jingi lekai Persia ke Portugal ke Colombia kalapoi hakli ke mi yakin pon jong ke group ke kumta kane kun Persia ya ke gahana hakarau ke belai puar. Kadba ke Portugal pat lengba ke 6 yakat ha ke jingi lekai Persia ya ke Colombia ke Portugal kalapoi ha ke kerdan baar jong ke mi yakin pon jong kiri na ke group ke kumta ke Portugal ke haban yakun Persia ya ke Croatia hakarau ke belai puar. Pernam ta ke Portugal lengba kane ke 6 yakat Persia ke Colombia ke Portugal kandon syakaliang bedon ki tim ki bakam klan kum ke Spain ke Germany ke France ke Netherlands pat kiwe. Parlengba kane ke 6 yakat jong ke Portugal Persia ke Colombia kudno ke jing angnut jong ki riu it football panilak kai Persia ke Portugal pat ke Argentina ha ke quarter final. Henry kini ki artli ki tim kata ke Argentina pat ke Portugal kini kendu tat enda kini baro artli ki tim kila ban poi ha ke final. Te paralog menta tang kini ki video ki bakin diat kublai shibun.